Ngibingele kahle futhi-ke bangcwele, siyambonga uNkulunkulu. Namhlanje ke sizofaka intshumayelo yokugcina le series lesiyenza imfishanyana yokuzama ukubalansisa imfundiso esijwayele ukuyigcizelela ekukhanyeni kodwa ey'ngase zibe nengozi yokwakha ama-views okungasiwona ngoNkulunkulu. Namhlanje imfundiso esijwayele ukuyigcizelela engifuna kodwa ukuthi siyibhalansise ilento yokuthi i-content kaNkulunkulu enkulu kunazo zonke ngathi njengabantwana bakhe indaba yokukhula enkosini, ukushiya izono, ukukhula ebungcweleni. uNkulunkulu uconcerned ngaleyo nto ukwedlula zonke ezinye izinto empilweni zethu. Uconcerned ngaleyo nto ukwedlula ukuthi sinawo umsebenzi noma sinawo. Uconcerned ngayo ukwedlula ukuthi siyagula yini noma siphile kahle. Uconcerned ngayo ukwedlula ukuthi siyafa noma siyaqhubeka yini siphile. Kuzona zonke izinto esiyayisiyise uNkulunkulu emkhulekweni ezama-concerns ethu. Kubalulekile ukwazi ukuthi kwekaNkulunkulu ingqondo lento yokuhlukana nezono bese uyakhula ebungcweleni iyona nto ebaluleke kunazo zonke uNkulunkulu aphezu kwayo empilweni yakho. Ngakho-ke ukushumayela okuthembekile okubiblical okungasuselwa engqondweni yomuntu nasemasikweni mpilo abantu kumele kube ukushumayela okuyigcizelelayo indaba yokuhlukana nezono nokukhula ebungcweleni. Kumele kube a major theme ma ulalele ukufundisa komuntu over the years lento igqame ukuthi umuntu ohlalahlale agcizelele indaba yokubaleka kokuhlukana nezono nokukhula ebungcweleni. Uma umuntu ezoshumayela abe umshumayeli owethembekile kuNkulunkulu kumele kube njalo. Ingozi kodwa ekhona ekugcizeleleni leyo nto ukuthi kungagcina sekuzwakala sengathi uNkulunkulu akakuboni ukuqhubekela phambili kwethu noma akakunaki. uNkulunkulu ohleze ethetha nje, uNkulunkulu ohleze egade amaphutha, uhleze egade oronke empilweni zethu, akasigqugquzeli ukuthi siye phambili, akarecognize ukuthi sesenze iprogress engakanani ebungcweleni. Ikhona leyo risk endabeni yokugcizelela isono noshiya izono ukuthi igcine kuzwakala sengathi uNkulunkulu uyasi-discourage ngoba uthetha njalo uNkulunkulu. Njengomzali ongayiboni into enhle ey'nganeni zakhe, uma ekhuluma uhleze ekhuluma ngoba sekutholakala iphutha, kodwa uNkulunkulu akasinjalo. So namhlanje ngifuna ukugcizelela indaba yokuthi uNkulunkulu uyarecognize futhi uyathokoza ngokuqhubekela phambili kwethu ebungcweleni. Inqubekela phambili yethu ayifihlekile enkosini kodwa into uNkulunkulu ayirecognizeayo futhi uyathokoza ngayo. Amen. Ake siqaleni kumaHubo 103. Njengokujwayelekile ngizomisa emavesini ambalwa ukuzama ukuyihlanganisa le doctrine. Uma ufundisa i-doctrine isikhathi esiningi awuyakheli nje phezu kwepassage eyodwa, uyaye wenze lento ekuthiwa i-systematic theology, ulande iy'ndawo ey'ningi ukuze uveze umqondo wemfundiso eqhamukayo ezwini likaNkulunkulu noma ngabe iqhamuka ey'ndaweni ezahlukahlukene. uMahubo 103 masifunda kuverse 8, uSimakade unobubele nesihawu, uyephuza ukuthukuthela, uvame umusa, akathethi njalo, akayigcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade, akasiphathi njengokufanele izono zethu, akazivuzi njengokwamacala ethu. Noma indaba yesono kuyinto enkulu kuNkulunkulu, kungasiyo into ethatheka kancane ngale ndlela ebuyithatheke ngayo kancane kubantu. Nokho uNkulunkulu unobubele, mercy, okuchaza ukungamgwebi umuntu lapho kufanele umgwebe khona. Unesihawu okuchaza ukuthi instead of ukumgweba umenzele okuhle umuntu. Bese thi uyephuza ukuthukuthela uNkulunkulu. Unesineke, upatient uNkulunkulu,
akacasulwa yizona zonke izinto ezizenzayo noma zizimbi emehlweni akhe, kodwa awuzukumuzwa ebhoka ngolaka njalo for every little thing oyenzayo noma ingekho ncane. Akafani nomuntu oneconsi ucasulwa yona yonke into, alishone engacasukile, alishone engabhokanga ngolaka. uNkulunkulu akayivezi njengoNkulunkulu onjalo, kodwa uNkulunkulu owephuzayo ukuthukuthela. Uvame umusa, ochaza ukuthi ugcwele uyachichima ngothando olungapheli. Leli gama ukuthi umusa lapha kwelezulu lichaza u-steadfast love, uthando olumile olungapheli. Aliphumi lingena uthando lukaNkulunkulu kubantwana bakhe. Asithi ngoba sesonile uNkulunkulu sesithukuthela usesilahlile mase singcona sibuyise, kodwa unothando olumile olunganyakazi oluchichimayo olumenza aphuze ukusithukuthelela. Athi kuverse 9, akathethi njalo njalo, akahleze ekhomba izono zethu asithethise ngazo. Uyafuna sazi ukuthi zi-wrong, akasifihleli lokho, kodwa akazukubhoka ngolaka ngayo yonke into esiyenzayo. uNkulunkulu uyazi ukuthi siyakhula. Lithi incwadi yaMahubo kwenye indawo, uyakhumbula ukubunjwa kwethu, uyazi ukuthi siluthuli, uyakwazi ubuthakathaka bethu uNkulunkulu. Ngakho unesineke nathi njengomzali ekhulisa umntwana esemncane. Uyazi ukuthi umntwana uyazonela mayesemncane, uyathi ehamba awe umntwana ngoba usemncane, umzali akabhoki ngolaka. Ungathini nofica umzali ethethe isingane encane egqoke inabukeni ngokuthi izonele la inabukenini? Ngeke ukuthi khona qhwinte into thizeni la lo mqondo lomzali. uNkulunkulu akasinjalo naye. Kuzohamba kufanele ingane iphume emanabukenini. Uyafuna ukubona ingane ikhula, kodwa akathethi njalo njalo. Uyakwazi la sikhona, uyasazi istage sokukhula kwethu, uyakwazi la kufanele ngabe sikhona. uNkulunkulu usiphathisa okwabantwana, umzali omuhle nohlakaniphile. Usimeqhubeka verse 9, akayigcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Nala-ke sefike khona ekucasukeni uNkulunkulu ngenxa yokungaphenduki, ngenxa yokungakhuli sometimes kwabazalwane, kodwa-ke uyashesha nokuphola, uyashesha nokudlula entuthelweni yakhe. Akayigcini kuze kube phakade intukuthelo yakhe uNkulunkulu wethu. Verse 10, akasiphathi njengokufanele izono zethu. Izono zethu idinga ukukhuzwa every time sizenza, zidinga ukuphanishwa every time sizenza, kodwa uNkulunkulu unesineke, akasiphathi ngendlela efanele ukona kwethu, akazivuzi ngokwamacala ethu. Of course lokhu kukhuluma ikakhulukazi ngendaba ukuthi asizukubhujiswa ekugcineni esihogweni ngenxa yezono zethu, kodwa futhi nangendlela asiphatha ngayo njengokuqhubekayo uma sisaphila singakafiki kwahlulelweni, kuveza ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onesineke. Amen. Ngicela-ke sibuke futhi kwabaseKolose. Siye eTestamenteni Elisha encwadini yabaseKolose chapter 1. La ufuna sibone ukuthi kunokuthi uNkulunkulu ahleze ethetha ngenxa yezono, kunalokho uyanothisa ukuqhubekela phambili kwethu ekungcweleni, futhi uyathokoza ngakho. Uyaqhuquzeleka ma usebenzela iboss ejabulisekayo. Kunzima usebenzela umuntu ongakazi umbone isimali noma ungenzani. Ake kodwa wenze iphutha, umuzwe ehla njengama-blocks edilika phezu kwakho makhona okwenzile okubi. Kodwa uma wenza okuhle akatholakala ukuthi aphawule, akancomi, awazi ujabuliswa yini lo muntu, kuyadiscourage, kuyavithizana ukusebenzela umuntu ofana naloyo. Nomzali onjalo ey'nganeni uyayidiscourage ingane. Mawuzwe iBhayibheli likhuluma ukuthi asibakhulise ngokuyana nangokuqonda kwenkosi, singabathukuthelisi abantwana. Ngiyamthukuthelisa umntwana
umzali okhuza okubi kodwa akancomi akagqugquzeli awusoze umuze eshaya izandla umbone ejabulile uma izingane zenze kahle iyadikibalisa into efana naleyo nakuthina njengabazali noma sesinomqondo ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ohleze egade amaphutha ethu kuyasidiscourage ekukhuleni ebungcweleni kodwa uNkulunkulu akanjalo unjengomzali owajabulelayo lama baby steps noma ihambiwe lengane isabhalansa ngamatafula kodwa jabula umzali ukuthi nami eqale ecathula noNkulunkulu unjalo ngoba seKolose kuchapter 1 verse 9 ngakho ke nathi kusukela ngosuku esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela sicela ukuba nigcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya ukuze nihambe ngokufanele inkosi nithokozise ngakho konke nithela izithelo kuyo yonke imisebenzi elungileyo nikhula ekumazini uNkulunkulu. uPaul ukhuluma ngabazali baseKorinte ukuthi wezwa ngokuphenduka kwabo besuka ezithixweni nasezonweni zabo baphendukela kuNkulunkulu ophilayo. Uthi kusukela ngalo suku ezwa ngalo akayekike ukubakhulekela ecela ukuba bagcwaliswe ngolwazi lwentando kaNkulunkulu ufuna bakhule enkosini noma besebancane besabasha enkosini besanda kuphenduka ezonweni zabo uyabanxusela ukuthi abakhule ekwazini intando kaNkulunkulu bakhule kukhona konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya bazazi indlela kaNkulunkulu bazazi izinto zokomoya ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu uNkulunkulu uphezukwani empilweni yomuntu uSathane uzama ukwenzana empilweni yomuntu ubungcwele buyini izono ziyini bakhule ekuqondeni lezo zinto nasekuphileni ngaleyo ndlela ekhombisa ukuqonda lezo zinto. Uthi kuverse 10 ukuze bezohamba ngokufanele inkosi bayithokozise ngakho konke. uNkulunkulu uyathokoziseka ngokukhula kwabazalwane ekumazini yena ngokukhula kwabazalwane ekuhlakanipheni nasekuqondeni indlela kaNkulunkulu nasekuhambeni kuzona indlela kaNkulunkulu ngendlela efanele uNkulunkulu wethu. Lokho kucathula lokho qhubekela phambili noma singakabi perfect ngokukhuluma ngabantu abakhulayo la uPaul noma singakabi perfect sisacathula sibuya sona sikhula njengabantwana kodwa uyathokoziseka uNkulunkulu obuka ajabule ukubona sewenza kangcono kunalendlela obuwenza ngayo before uNkulunkulu ojabulayo ukuthi awusanalo ulaka ngalendlela obukade unolaka ngayo. Inkanuko zokocansi ziyanqobeka safana nasekuqaleni amanga awusawaqambi ngalendlela obuwenza ngayo namaqhubu uyalwa nawo uyakhula ekufundela ukuxolela abantu ukuvila liyaphela iyaqala iyavela ikuthando uthando lwezinto zasemhlabeni liyancipha liyakhula uthando likaNkulunkulu nezinto zikaNkulunkulu uNkulunkulu uyathokoza ngokubona iprogress akalindi ilanga lokupheleliswa kobungcwele leperfection uNkulunkulu uyayithanda lezi inyathelo ezibukeka zincane lokhu kucathula nokuya phambili olokhu kwenza empilweni yakho yokukholwa nithokozise ngakho inkosi ngoba iyathokoziseka inkosi uNkulunkulu othokozisekayo ngokubona ukuqhubekela phambili endleleni ocabanga ngayo endleleni ofila ngayo ngezinto endleleni oresponda ngayo kwabanye abantu endleleni okhuluma ngayo uNkulunkulu uyakuthanda ukubona uyaphambili uyajabula uthi nithela izithelo kuyo yonke imisebenzi elungileyo uyathanda uNkulunkulu ukubona kuqhakaza empilweni yakho imisebenzi elungile zivele izithelo ukhula ekwenzeni kahle uNkulunkulu uyakuthanda lokho athi egcineni nikhula ekumazini uNkulunkulu. Uyabona igama lithi ukukhula eliveza into engakabi perfect engakafiki la kufanele igcine khona iyakhula lento kusayisithombe esincanyana kodwa siyakhula awunako ukuqhakaza amagatsha kusona awunako amagatsha eqale eqhakaza izimbali kuwona nakho ngathi kuqale kuphuma izithelo manje ezingazidla noma ingakavuthwa
ziphathwa kahle zisakuhlazana zona kodwa nazi ziyaqhakaza ajabule okade etshalile ukuthi isithombo sakhe siyakhula unjalo uNkulunkulu ngeimpilo zethu ngakho sigqugquzeleke bangcwele singezwe sengathi kuhleze kunesibhacu emva kwethu sihleze silindwe ngesithwephu njalo nebhande kuhleze kugadwe amaphutha ethu uNkulunkulu uyagada ukwenza kahle kwethu uyathokoza emazulwini kuthi ixhosolo lokuyena mayibona gadulingeke usinqobe isilingo ukhetha ukwenza kahle khetha ungayibuki lapho ubhekisa amehlo le ukhetha ukumzimba lo wena kunokuthi umgive ukhetha ukumxolela noma bekufanele uqinise inhliziyo yakho zonke lezo zinto kuyathokozwa emazulwini ku celebrate makuthiwa ngokuphenduka kwesoni sisinye kuyathokozwa kanjalo nokukhula kwaso isoni sesindisiwe kuyathokozwa emazulwini uNkulunkulu umuntu obuya groove sathi ngibeke kanjalo ngezwe into bangcwele uyajive uNkulunkulu egcwele injabulo ahleke ismile isibese ngaka uNkulunkulu kube mnandi lesasithombe sikalo wababa amkela indodana ebikade ilahlekile ihambile isithombe sikaNkulunkulu lesiyana sikaba begijima ngenxa yenjabulo yonqala indodana yakhe ethi akuhlatshwe ithole kudliwe kubhiyozwe bemnandi isithombe senhliziyo kaNkulunkulu sinoNkulunkulu onjalo uma sibuyela kuyena sinoNkulunkulu onjalo uma siqala sikhula ekumfuzeni uyabhiyoza ajabule uNkulunkulu ngokwenza kahle kwakho yize noma ungakabi perfect asibuke amanye amavesi kwabase Efeso chapter 8 chapter 5 awukho chapter 8 kwabase Efeso ngabe sekwabase Pentown lapho ku chapter 5 uverse 8 ngokuba kade ningubumnyama kodwa manje seningukukhanya enkosini hambani njengabantwana bokukhanya ngokuba isithelo sokukhanya sisebuhleni bonke ekulungeni naseqinisweni nihlolisise ukuthi kuyini okuthandekayo enkosini ningahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenayithelo kodwa kunalokho niyidalule philani njengabantwana bokukhanya niveze izithelo zokukhanya ezikhona konke obuhle obulungile nobuyiqiniso nizame ukudisena nizame ukuthola ukuthi intando kaNkulunkulu iyini enhle nethokozisa enkosini uyabona uverse 10 nihlolisise ukuthi kuyini okuthandekayo enkosini lagamenza okuthandekayo enkosini liveza what is pleasing kuNkulunkulu okumjabulisayo uNkulunkulu okumchazayo uNkulunkulu okuthandekayo emehlweni akhe lokhu yakhamba ngokukhanya ukuveza izithelo zokukhanya noverse 11 ukungahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenayithelo kunalokho niyidalule ukwenza njalo kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu kuyamjabulisa uNkulunkulu uyachazeka uNkulunkulu uma sikhula ekushiyeni into zobumnyama sikhula ekuyinikeleni ezintweni zokukhanya the more ukwenza lokho empilweni yakho uNkulunkulu uyajabula uyachazeka ngakho ugqugquzeleka Thathike ngikhombise nje manje amanye ama-examples ezinto ezi-specific ngoba manje be-generalize sikhuluma ngemisebenzi emihle sikhuluma ngemisebenzi yokukhanya kodwa some specific things iBhayibheli eliyibalayo uNkulunkulu athokozayo ngazo ake siqale kwabaseFilipi chapter 4 uNkulunkulu uyathokoza ngemnikelo yethu ngokusizana kwethu ngezinto ezipractical ngeingubo ngokudla ngemali masizana sabazalwane siba nenhliziyo enikelayo ekakhulukazi komunye nokugqugquzela ukuthi ivangeli liye phambili uNkulunkulu uyathokoza ngemnikelo njalo Philippians 4 uverse 18 kepha nginakho konke ngokwevile kusho uPaul etshela abazalwane baseFilipi abakade bemnikelele ngemali njengoba eboshiwe esaseRome
nakho konke ngokweqile impela nganelisiwe ngengwamngeliswe ngu-Epaphroditu obekuvela kimi bathumela u-Epaphroditus ukuthi ahambise iminikelo yabo uPawule exakekile esejele house arrest edinga usizo engakwazi ukusebenza ukuthi ayiphilise uthi kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle acceptable nothokozisayo pleasing kuNkulunkulu leminikelo yabazalwane baseFilipi iliphunga elimnandi kuNkulunkulu majina iphunga kuwena lokuzwa inyama irostwa kamnandi ikhipha lelaphungu labhile mawucabanga ibrisket iphenduke lapha emalahleni bese ikhipha le yantuthu mayosiwa kahle hayi umlilo oshunqa amalahle angakahlanganga kodwa kwamalahle masebomvu kahle sekunuka yona inyama futhi ingakashi maningi amakoza lakukhanya lelo phunga elimnandi elipleasing elintonsisa amathe elenza isisu silungele ukuphakelwa lento emnandi noma iperfume emnandi uNkulunkulu wayethe abakheli neperfume laphana kwi-tabernacle sane-tabernacle besuka e-Egypt beye eKhanana bahlanganise lalibuye linukiswe nje laphana kwi-tabernacle uma abapristi bengena kunuke kamnandi iphunga elimnandi uthi nemnikelo yethu masizana nje abazalwane baseFilipi besiza uPawule mawusiza abanye abazalwane mawufika neyingubo siyibeka lapha etafuleni babushaka esicoordinatela ukuze abazalwane basizakala ufike nezinto edliwayo ma unothisa idingo zabazalwane bese uyabasiza ngasese la nihlangana khona ulekelele ngezimali ngezinto ezidingakalayo uPawule wayengumuntu oshumayela ivangeli mawuletha imali ebandleni ukuze ivangeli liqhubeke lishunyayelwe uNkulunkulu leyo nto imnukela kamnandi iyamchaza uNkulunkulu ukubona wena uyeka uncipha ekubeni ugimbela kwesakhe ukhula ekubeni umuntu ophanayo futhi uphana hayi ngoba ubheke abantu abazokupha back noma abantu nje bomndeni wakho upha abantu ongahlobene nabo ngenhloso yokubasiza bagqugquzeleke evangelini ngenhloso yokubagqugquzela ekushumeleni ivangeli ubanika abakudingayo ukuze bangalingwa inhlupheko bagcine beyekile uyachazela uNkulunkulu ukubona uba umuntu onjalo wena uba umuntu ongayicabangeli wena kuphela nowakho nje umndeni kodwa uba umuntu owusizo kwabanye kuyiphunga elimnandi kuNkulunkulu bese thi umhlatshelo omuhle o-acceptable uyayamukela uNkulunkulu into enjalo ebungcweleni bakhe ekupheleleni kwakhe kwi-perfection yakhe uyazamukela izinto ezifana nalezo zinhle emehlweni akhe zamukelekile akayi-reject akayizibi akayishayi indiva izenzo zakhe ezinhle zokusiza nokunikela kwabanye abazalwane kodwa kunalokho ziyamthokozisa uNkulunkulu ziyamjabulisa uNkulunkulu enhliziyweni yakhe uproud uNkulunkulu mhlawumbe uqhwebe ingilosi ekhaphela ukuke manje buka wenzani uyamkhumbula eposta kanjalo uSathane uyayenza uNkulunkulu akisusele ekhanda leyo uSathane uthe iqhamukele ukuthi babe sadedelo bangene ezulwini noma bewile embe amadimoni uthi manje uzophuma uthi bengade ngizulazula emhlabeni manje nje wathi uzulazula uyibonile kodwa inceki yami uyibonile ukuthi akekho ofana nayo ibalekele ukubi iphila impilo eqondile umbonile ukuthi uJobe Sathane uyayizwa pride yomzali uke walibona kodwa ireport lakhe awubuke la buka ubula abedlala khona izikole umbonile ukuthi umfana wami noJesu number 7 umzali oyiqhenyayo ngokwenza kahle kwengane unjalo uNkulunkulu lowo muzwa esinawo njengabazali siwuthatha kuyena uNkulunkulu njengomzali nqandi naye uyachazeka uproud uma sibona senza kahle bazalwane uyayiqhenya ngathi uNkulunkulu kuyimhlatshelo emihle eyamukelekile kuyena iyamthokozisa yamaphunga amnandi kuNkulunkulu izenzo zethu ezinhle masikhula ekumfuzeni
Amen. Ngibonise enye example, 1 Timothy chapter 2. Ngikhombisa nje ama-specifics alezinto ezimthokozisayo uNkulunkulu ey'mpilweni zethu. 1 Timothy chapter 2 uverse 1. Ngakho-ke okokuqala nje ngigqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Banxuseleni bonke abantu, bakhulekeleni, bongani uNkulunkulu eyiphendule leyo mkhuleko, enze izinto ezinhle empilweni zabo, basindisa noma nje benzele okuhle abantu bonke abakholwayo nabangakholwa. Specifically kuverse 2, amakhosi nazo zonke iziphathimandla, abantu abaniphethe ngokwasemphakathini noma babe wahlukumeza amakholwa ngalezi zikhathi, uPaul uthi ningabi inhliziyo yimbi towards labantu abanhlukumezayo, abangakholwa, abababusi, abazama ukucindezela abazalwane. Kunalokho anobakhulekela, nibafisele okuhle, nibafisele insindiso, ukuze sihlale kahle ngokuthula. Nibe abantu abanendaba nokuthi inhlalo injani emphakathini. Ningayicabangi nje nakuphela, kodwa nikhulekele ukuthi umphakathi kuhlaleke kahle. Ngakho labantu abasemagunyeni benze iy'nqumo ezinhle kanjalo. Sikwazi ukuhlala ngokwesaba uNkulunkulu nangakho konke ukuhlonipheka. Lokhu kuhle futhi kwamukelekile, pleasing. Isizulu sikwamkelekile kodwa kuyamthokozisa kahle kahle. Kuyathokozisa emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba bonke abantu basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngesikhathi wena uba umuntu ongathandazeli ezakho nje kuphela izinto, onganaki nje okwakho kuphela ukuqaleka, okwakho kuphela ukugula, okwakho kuphela ukweswela, uguquka uba umuntu onendaba nezinto zabanye abantu, uba umuntu onendaba nokuthi abanye abantu bayasindiswa yini, abanye abantu banayo yini inhlalo emuhlala kahle, banakho wena abakudingayo, ubanxusele, ubakhulekele, uzubonge. Yamazi umuntu obonga izinto ezenzeke kwabanye abantu, hayi abantu bomndeni wakhe. Ngesikhathi uba umuntu onjalo, uba nenhliziyo enjalo, efuzele inhliziyo kaNkulunkulu ongumsindisi othanda ukuba abantu bonke basindiswe, lokho kwamukelekile, kuyamthokozisa uNkulunkulu. Lokhu kuhle, verse 3. Lokhu kuhle futhi kuyamthokozisa uNkulunkulu, kuyamchaza kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Uma wena uba umuntu onendaba nabanye, uzube nendaba namakhosi amambi angamesabi uNkulunkulu, amelene nabazalwane, kodwa ubanxusele, ubakhulekele kuNkulunkulu, ukhulekele inhlalakahle yomphakathi, nabanye abazothi bakwazi ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu. Lento yokukhuleka unendaba nabanye abantu iyathandeka emehlweni eNkosi. Amen. Sikhombiseke 2 more bese siyavala. Khona la 1 Timothy chapter 5. Uyabona ukuthi angibali izinto ezimangalisayo nezinkulu la eJesu uNkulunkulu. Ngibala ukunikela kwabanye abazalwane, ngibala ukuthandaza, uthandazele nabanye abantu. Lezi zinto ezibuyeka zencane ziyintokozo enkulu enhlizweni kaNkulunkulu. Akasiyo uNkulunkulu obheke nje ukuthi akupha amaphutha akho, uNkulunkulu obheke ukuthi uyathandaza ejabule. Uyabapha nabanye abantu, uyabasiza ngajabule uNkulunkulu ngaloyo progress nje osuku uyenza. Ku chapter 5 ku 1 Timothy verse 3. Hlonipha abafelokazi Timothy. Chaza ukuthi basize ngemali abafelokazi. Abangabafelokazi ngempela, hayi noma ibaphi abazama nje ukurobha ibandla, kodwa labo baqake ngempela basize Timothy. Kepha uma umfelokazi ku verse 4 enabantwana noma abazukulu, labo ke mabafunde kuqala ukuhlonipha, ukuveza ubungcwele, ukuveza ukwesaba uNkulunkulu kwindlu yakwabo, benze okufaneleyo kubazali babo, bekhombisa ukubonga, ngokuba lokho kwamukelekile, kuyamthokozisa lela gama akhe, kwamukelekile phambi kaNkulunkulu. Uma umzalwane enabantu abaswele emndenini wakhe, kakhulukazi makwabazali bakhe,
bexakekile bese eveza ukukholwa kubona okuchaza ukwenza okuhle kubona abalekelele kwesoleni kwabo aveze ukubonga uyazi ukuthi umzali wami wangenzela into enhle engikhulisa manje nami kufanele ngimsize ekusweleni kwakhe ebudaleni bakhe mayingasakwazi ukungiphilisa uyijoka lami angimthwale ngentokozo ngimlekelele ngoba bakholwayo benza kanjalo uNkulunkulu ekubona ugcina iduty yakho njengomntwana ugcina wenza okufanele ukwenze nasemndenini wakho uyibophezela kuyibophezelo onazo ugcina izifungo zakho njengomuntu oshadile uma uNkulunkulu ekubona ugcina izwi lakho ungayibalekeli iduty yakho kubazali bakho kwamukelekile lokho kuNkulunkulu uyathanda uNkulunkulu ukubona uba umuntu onjalo wena asakakhulumi bazalwane ngokuhamba uye eMozambique uyoba yimissionary uyofela khona sikafiki la sisana nje lokhaya ekutheni wenzani nje ngemali yakho hayi futhi yonke ekutheni ubuye ukhuleke njengomzali wakho ubaphatha kanjani abazali bakho nabantu bomndeni wakho kulezo zinto ezibukeka zincane kanjalo kunentokozo enkulu uNkulunkulu anayo ngoba uNkulunkulu onjalo ukuthanda konke ukucathula kwakho njengomzali wakho kuyamchaza kuyamjabulisa akasiyo uNkulunkulu obheke izono zakho nje kuphela nalike elokugcina bese siyathandaza Hebrews chapter 13 ku verse 20 kepha uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umelusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano saphakade inkosi yethu Jesu makanihlomise equipping nakho konke okuhle ukuze nenze intando yakhe enza kithina lokho okuthandekayo kuye ngoJesu Kristu makube kuyinkazimulo kuze kube phakade naphakade amen uveza uNkulunkulu njengoNkulunkulu okuyena osihlomisayo ngakho konke okuhle khona sokwazi ukwenza intando yakhe uyena osinikeza esikudingayo khona sokwazi ukunqaba izono zethu sivume intando kaNkulunkulu uyena ofaka ama desires izifiso ezinhle kuthina khona inkanuko izifiso ezimbi zizophunguka zinciphe zife empilweni yethu uyena ofaka determination ukuyimisela intshisekelo yokufuna ukwenza kahle iqhamuka kuyena umoya ongcwele eyifaka kuthina uyena ofaka ulwazi lokuthi yini okuhle khona sokwazi ukuthi ikuphi ofanele siphokophelele khona ikuphi ofanele sikushiye ngemumva he equips us uyasihlomisa njengomuntu enikeza isosha ikhali khona lizokwazi ukuyola noma enikeza isebenza amathuluzi khona lizokwazi ukuyosebenza noNkulunkulu uyasihlomisa ngakho konke okuhle ukuze sokwazi ukwenza intando yakhe bese ethi usebenza kithina enza kithina lokho okuthandekayo kuye working in us that which is pleasing to him lezinto ezinhle uNkulunkulu ayifunayo ezimjabulisayo uyena oyisebenzayo ezimpilweni zethu uyena owenza kuqhakaze lezi zithelo ezinhle ezizophinde zimjabulise yena njengoNkulunkulu bese sithi makube kuyinkazimulo nodumo kuze kube phakade umbuzo engibuzayo la uma kuyena uNkulunkulu osebenza lezi zinto kithina azenze ivele ezimpilweni zethu benenzeka kanjani angajabuli futhi athokoze ngazo uma imbali njalo wena kungathini uphinde ungathokozi mase iqhakazela imbali ungabi nandaba ngabe kuyijalelana nathi uma isihlahla sitshale wena mase siveza izithelo kungenzeka yini ungayijabuleli futhi lezi zithelo ungabakhi nabokota phe uyobadla ujabule ngabo uze uzubiza abanye wozani emizothatha ukota phe bakhona bathi benza ekhaya bathi bathanda ungibiza
kanti uyatholakala yonke indawo kodwa phela ukuthi nje umuntu uyayiqhenya ngalo wakhe utshalo yena ozange ngizozwa lo wakhe ngoba utshalo yena noNkulunkulu uye osebenza imisebenzi emihle kithina ngakho bathandwa ngeke angathokozi ngayo ngeke uNkulunkulu avela izibe imisebenzi yakhe emihle ukuqhubekela kwakho phambili kube kuyena okusebenzayo kuwena uzothokoza ngakho futhi ekuthokozeni kwakhe uNkulunkulu wena gqugquzeleka ungadibali masicizelela indaba yezono nokukhula ebungcweleni kufanele senze njalo ngoba noNkulunkulu ukulelo page empilweni yakho ungathatheki amabandla ahleze ekhuluma ngemali nezinto zasemhlabeni kuze kube nomqondo ukuthi bazalwane uNkulunkulu yona into akhathazeke ngayo ukuthi ngiyaphila yini nemali enginayo yini akusinjalo uNkulunkulu nendaba nokuthi noma ungenayo imali uresponda kanjani kuyavela lokungcwele empilweni yakho ngakho mase kugcizelela ingoba uNkulunkulu ufuna ukhule kodwa khumbula-ke ukuthi nezenzo zakhe ezinhle uyayibona uNkulunkulu uyayiqhenya ngazo uyajabula ngazo ngakho gqugquzeleka ungadibali ekwenzeni okuhle amen.